Karalok tantuma Pablo namayna chanakan Filipos capítulo Vanesia. Taya Pablo numa Timoteo wayananchepchi kana Cristo Jesús washahin holu humuin hipushwa hiwala yu kana chakana Filipos hianchoin kana maleyo sanain hino hainenain Jesucristo. He washahin humuin hialaila shi kana ola ka hiaima hili kana chakana salutu aut kahalekat. Achuntu shi wayanamunchi washika imaleyo Henumunchi Señor kay Jesucristo, spelaneyete na nasia wanepia humuin, espelana apuin hanay waneana humuin. Apushte analu numuy maleyo hau, hepushwa huluha pahiatay. Hewanasma tachunti numuy hau, talata shatas maintay. Ska sotuin dain senay hekari hain, taya senay akiha na chiki Cristo, chioterike wanasma dantin ha akamun. Hiayata yuli ya hiasnaya kali ha daya mauluya. Totiha uchimaleyo que se nutuch pensnaya ira kasanas humuin. Spela huntin yakiha na chiki Cristo wanatama. Nohole choula inia suli aira te anaskat humuin. Wanere ya que rais pushu antuma so buena te kaine lehun hatkat au Cristo. Aishi man hiatapula. Henoho shapulin dayaska awata wa hulu. Ska hekali haintaya wanepia. Heti hauch tayasanay, skahe hachinganami enchimareya kay tamoy. Naneka kalakataya, spurakiha na chikichio terrike. Henoho shiyula haintaya wanas matakari hain wayu, snayano hati shima inkat, smatasokti samoy eke shiyo hain, tetekir hakat anay. Heholu, snay puresa haintaya, sari hetakiha na chiki Cristo, ayat shikari haintaya. Nuti hauch tayachimareyo kay, Senan shimai, terreimai hia, skalimai hia tapula, makalin hian pula Cristo. Anu tu tachunta kat apula hau numuin chimaleiwake. Achuntu shtaya numuin, splakomoin hatin halin hira hipula. He achuntu shtespula, hitihain hatin sautin chekekat maleiwa hipuleru. Smahiawatin hatin sau, tihain rakat malekanalen hemleka mohulen. Spulashiain hatin hairin te kasanaskat wanepia. Kasatali se ulen hain, smarotuin hukuai panu para maleiwa, sumairu ha tapin te kain leha hatkat au Cristo. Nenainhe Jesucristo, hunter hairin wanepia te anaskat sumoin wayus pushwa. Hekahute chimaleiwa ke istuma wayu waima, smanuwahne chinsenainhe te kasanas hairakat. Tawala yuwa, Achekashi hiyawa tisa wanikasa. Mayainhe puresa intayam. Nohot sumala herin te wayatain kat snayakiha na chikichio terrike. Skahamuin. Apuna itpaholu nchikistumo wayu epanale noholin skihu na ipala. Spushwa wayu yaya. Sulumpichi silaglash kaima. Tenuarias kalirwa aulakatu sururat kalirwa. Nayawa te itpaho sao. Sali he hachintakuha ina chiki Cristo puresa karakataya. Heskahe puresa intaya. Katsin panain. Waimana wawala yu yaka na Roma antumachi señot ke ispurakuha na nuiki chimaleiwake. Alana alesia mai holu. Snayalaya la inaya. Hesnay noholi moli seema kuha. Tatiha uchi inaya. Snay lotuina kuwa itpa snayakuha. Akuhushi inayan chiki Cristo. Skalima intayana pura. Eskanatiha isaus na impuresa intaya, spulateme huin hanainai na laula shi kanayaya, sanan shima ina chikichio terrike. Otta eshi wane wawala yu yaya Roma, auluha we shi ma ina yatama. Mushia kanayo hiret ke na kuwa ipa wana tama, sanayakuha na chiki Cristo. Na wata insulua kuha na chiki Cristo samay wayu waima, wana suma palit chaune takiha kat amuinska puresa intaya. Ottamushia na yakana, nohoishi hamaha na intamoin. Mayase noholin wanawa inain damas na yakuha na chiki Cristo. Talates tainska ayate inyaskihunu. Ayatsi yakuhunu inatuma na wayukana, makanatuma eke wanawa inain tama. He ayate chianeta ya wanepia talatin ay. Skatatiha insao, tahoite chinsuru hete katsikatska huchuntin tau numui maleiwa. Heskankali hintay chinainke wanasma talatira intumuriakat. Tacheka intayri wanepi te kahutkat atuma Cristo. Mlekayatri tayasanain katin tou.
otamlekatok tinneliain. Kasatali se yalayalain tayaspura noholin chintain riwone kasahapui hechkat akahetaya. Mlekatok tinneliain nohos mohushin tamuin skachechin dayanuma Kristos pura kaikat spushua skahetia. Acá samlikayatele dayasnan katintou tachekin tarate inain Kristos tumas pushua detain rakat. Etaunter tayetain numunchi señotke sanain dakali hen wayu aima. Nohot kala katatihan yau harali anain sain tamun. Otamlekatok tinneliain alana alesia maintiasanain anain shia sain tamun skataunechin emuin Kristo. Otalana alesia mainsenain anain humuin mlekayatele dayasnain katintou skacheuhain humuin takali hanhia. Skahetia tatihaus na inohli oktamat hachintaya. Ekara kaspura takali hanhiasnain anouha spura taratin hatima hain wanepi. Etalea pahunaimun spura takali hanhia tarata shatermain hain senain haperin analu numuin Kristo saunule hirecintaya tachuku ahunaim. Otasumai ruha ataphuintikasa alatet kattamun sa hunauhaina paintinchikikat Kristo chiotterikkei shiain hatahainraka tenchekikat hepuleru. Haitaichma unuinta ya hinaimun. Tape a chikichi hiasanai katsin hain. Hesanai painwain hanai hiasanai akiraha tishimainkat na chikikat chiotterikkei. Noho moli hianeema na wayu erlika na wayu muin humuin. Generapa hiasanai noholi moli hianeema na yawa teraus na yenchi maleyo kay huma sanay ottera hia. Otanayakana amulo ihena mapena. Temulia hilatirakat antes hunaimo iska huneku shintuma maleyo spura hunauha hinenain Kristo otaspura hirinhananya temulia kat nanainhe. Mushia kahiholu tain sanay malia insau hete hunaurakat. Tamapushi hia para wanas materin malia sau heta etain muy maleyo. He hapun holu tachik sanay ayatin te malia katamay yasuru te katsetkat. Filipos capítulo piama. Talates maintain hotuma. Skahuchechirin hain wanepia sanay anouha. Stuma hesani rait pen hukuait panuma Kristo. Tatihaul sanay hukali hanin wanepia. Ntuma wanas mamohuin hain. Skali mai hiano pura. Tatihaul sanay wanawa hirai hain numachi nain kay maleiwa. Hesanay humulia hina huala yu kana ekay malian. He holu spura komo ihatinte talatak ekat tamana. Tachuntin holu humuiskas pushwa atain. Spura pain wain hanay hia. O tamusia spura ihirai hanay hia hupula sanay hia tain numunchi señotke. Tikasanas hain rekat sumuin wayu. No hairin shia spura huahune iska. Ora kaspura huatain hanay sulus mapulaya en hain suli wayu. Enoho yaleta ya en hukuai pasu para wayu. Shianakalu kahutule na pushwa na huala yu kana hutu. Meshi ya kahiana in Kristo Jesus sulain kapula en hain na kuai pana huala yu kana. No kapula en hain hukuai pane humuiwa. Onuwane hayech akuhana kalu in chiki Kristo. Mayain he wanawa in kuai pa Kristo no amareiwa. No tskachiru ay nain raila wa wananu ma. No horit pakasahati inamoin kahutin hachin wananu ma maleiwa. Shekeire kanai wayuin hachinia. Ma kanai achepchi espurankari hain waya. Esanai wayuin niya. No ho shiareta ya inkuwa ipasu para wayu. Ayat shia huhu inamoin maleiwa sanai okta hachinia. Mayain he mahuta hachinia sanai oktin nain sanai wanekurusa. Naats nioktin tinchekakat maleiwan puler. Esau hetenai rekat Kristo. Eitanish niantuma maleias pura kahutin hachinstuma wayu spushwa. Apanus lagra wa numuin senain kahutin hachiniastuma wayu naulia na pushwa na selagra shikana makat. Otasuli gasakat spushwa eka yein. Nachekin chimaleia ke spulerwa. Sesapanyok kan hatin wayu spushwa namula tumo in Kristo. Sanaineia tin sanain kahutin hachini anatuma. Na eka na katin ou mauria ou lakana okti na pakana. Otamushia natuma na api chikana ipuna. Pewa senyo otseka. Mena na pushwa naman Jesucristo. Sumana wahe na nchiwashika imareyo skahetia.
Tawala yuwa aishi kana maintapura. Haitaichi noholin tayahuma mauluya. Tatihauchi hiasna hono isma tanaiki. Makapala wanasma chahachin tayahuma. Anaka holo ayateli hisanain hairin spushwa tigasan chekekat mareyo hapulero. Smakahotin hachini hatumam. Spula setihan hatin wayu hau sunan shima isanain huten. Ni amareiwa nomoiwa honta kayatoma aira tigasanasan chekekat hapulero. Magasain te keire kat hain sunan te talatakat atoma nain. Haira spushwa tenuruatakat anain suman noholin muhuhirain. Hunaiki hesenain noholin huluhirain. Sulolotoin hatin hukuwa ipasu para wayu. Heskahe noholin hairin te kasayarritakat atoma hain. Magasain rekat spushwa wayu eka imanouhan. Utihane nau hiastuma wayu sunan choin hiamareiwa. Maenaka hiasain te holotskaliru chakat ipunam chuwatu insakapana te piyushkat. Skahe hiyatin sumoin wayu sunan yanaimain tenenekikat chimareiwa kay katakat atoma u. Hesotecain rehet kau Cristo. Awata hech tayasulu noholin. Sumara hain te tayatankat haka. Haitashta yoktine chiain. He amulerin tashatumawa. Saudakarin hain hiasenain te henouraket. Mulikakatsin de hain de rinsenain anouha. Ayatech tayasenain taratin tain. He anaka mulikatalate hain wanatama. Haitashta yoktine hain. Anas sain damun tahutele Timoteo maal hunaimun. Mulikanchekle chiseñot que Jesucristo. Spula hututulain hanayain. Tachekin tainegatapen huchikis pula tatutulain hachiaña. No shein damawane wayu makaya kanain Timoteo. Eke ikapula imainain spushwa tigasa anas amun hatkat humun. Na wayu kanaya shakapula kane naina kuwait panamuiwa. No skapula inain kuwait pa Jesucristo. Kete hauch Timoteus na ilotoima in kuwait pano para mareiwa. Makawane wayu eke ni atai numanshi. Aka ya ni atama sana yakuhan chikichote rikke. Heska hetia. Tachekin tahute in hachini hunaimu. Tahuta mate chini atatiha pasau da kuwait. Mulekata huitin na hachiru. He mulekata uktin na hachire ain. Mulikan chekri chimarei ke tapulero sunain tahuitin. Tatihaulu sunain tauna mate chin hunaimu. Otamusia holu. Anasain damoi mulikan rehlin chukwa hunaimun. Chihuahua ke Epafrodito. Chihute ke ipala danaimun ispura naima huintaya. Ayatash ni damanu munchi señot ke. Sunain ehirain wayanulie chikamag raike. Ni rei mai hia. Heshapas mai nai. Skahapu ini chik sunain ayulin. Shima sunain ayulin ni apala. Mayen shmain. Otachimareiwa ke numulia huinia sumania hun. Eskahetia. Numulia huintayaka y azulia komun haimuha aindamun. Sawanach painia. Anasa aindamun mulikatahita matele ni nchukua hunaimu. Sprataratin hetin hainuma hirapania. Espera noholin tin shapain dain hau. Sau nuno hirain wana huma nunanchi señot ke. Anaka mulikakamanir hianumun smataratin mai hainuma. Anaka kohuturi hutumu wayu eke muy akania. Sau ni atawe imai numun Cristo. Mayashi okta chichi ni asenai he naima haintaya. Ayat si anai rindamun de gasanas isakat hichikis kawatan hiatauli. Filipos capítulo punen. Tawala yuwa. Spula blanqueta in detashakat tamun tamushi balahia. Anaka mulikatarate hain. Sau sani right pan hukuait panumachi señotke. Hemayashi he dachia hain hiapala in kanaulina ekirhri kan sanay alawa. Nohotsia he mohoin damun holu tachia hain hi huchukwa. Haria hi naulina wayu masita hukana sanay no yoto insta wayu. Makana kasan yerusma hashie. Sma mohulawa hesmane ring wayumu ismain wayu waima. Na wayu shima in kana sanay pushing mareiwa. Noholishi na yaina wayu ekirahiri kana sanay yoto no ata. Wayawayakana anowashi kana nain Cristo. Wawahi mareiwa nkahe chinainke. He nohoishi wayawata in sulu de kasa anasu ainrekat. Chete kasa anas nainrekat Cristo wauhe. Tayake
Mulika tawata we resoluto kasanas taira pukat wain mamainte tawata we kat alu surya wayus pushwa. Awata we shta isulu tayain wane wayu Israel, Jesulu Benjamín te iruk. Jesulu kache indaya putchi hebreu, makanatatushkana na pushwa. Hotta hoiwa yadaya, oyatona tachta ya sotumekisat katkai. Hemiopa dayam, saudayain wane fariseu, kachiro pu anchta ya spushwa denluata kat anay Moisés. Hena nishta ya paras na intono ima insumate numakat Moisés, skaikpira pu inanoha shikana nanay Cristo. Sau huho indaya sumoy spushwa denluata kanay Moisés, lotus takuwa ipano upala maliwa sa indaman. Ottamusia holu, skaheti kasanas naira kat Cristo tamun, noholit pa kasain samun tamun te kasa tawata pukat alu. Sain tamun te wanawa hirawakat ay numa Cristo Jesús chita señot sikay. Arana alesia maisenay anay siya surya te kasa spushwa eka yein tawata pukat alu. E holu spura terrahan hachima in Cristo, hola ichpeta surya kachiro ay spushwa te kasa tawata pukat alu. Moit pa kasain wane shiarira mahtamun. Chikachirwa kay holu dain ni a Cristo. Achikishtayawa tinsaus nan shima sanira intakuwa ikpanuma Cristo. Hesenan shima yanahira intayanuma maliwa sanay hianoha nenain Cristo. No sanay hiatingaira tenluata kanay Moisés. Napo intamunchi maliwa kay te yanahira wakat sanay hiatitanaurakat. Holu sa wanahira ichpa intayanuma maliwa. Tachekin wanawa hira intain wanepi anuma Cristo. Hema que no soy en Cristo stumate nupula inkat marigo, anas hetamun takari hunain hachina tuma. Hema kapala ni rin Cristo molias na inono ismanenik marigo, ya pasta yaspura molias na intain rin tencheke katapulero. Hema que octin Cristo sao dañhelo, mechi e que octira que itayawana numa sao tahuitin ni solias chepchia dañhelo. Heskahes pushu atu, a tapa hustaya holu te kaisa soira hetkat o utain. Te doshke hakat achiru, she rahama in Cristo. She otena ka yapula dayantuma. No shmoinda ya humins na indasawa hit panshia. Aniyo yeta ya masuta huinsana ya unas chiru. Tawala yuwa, no holi yuri dasawa hinte da cheke katapulero sa intamun. Otasumairu, doshke hains chiru, no holit pahuluh intain de gasamohus, tawata pukat alu balain. Shiait pahuluh katain de gasanas, tasawa hekat amoin. Shiait pakachiru katain holu de gasanas, nenaha kat tapula chimaliwiki, tuyenehuna kat apula tayantuma chaipunamun. Sao tote nichpa intuma Cristo Jesús. Ottamushia hiekano, mlikalaira lihaisna yanouha, anaka mlika hushka halis chirwa, errahama in Cristo ma akatayaken. Otamlika nohri wanawa in hainta ma sopunati, nukari hena hiamaliwas pula hiawa tintin sao. Anasmlika ichere hiawanepia, sena inteshima inkat ekirhanakat anain hia. Tawala yuwa, sotohain nakuwa ipana wayu, ain rakanati wakirha pukat anain wanasma chahanain wayahuma. Holu anakhamlika hushatele wane way hukuwate takuhait pakat sanaya inra tencheke kachiseñot ke tapuler. Tacheke inte hupulero, skein wayu haka nohot kat ono isma oktin Cristo sa cruz pulawot tenne. Mayana tachia hapu kanauli hia waima tua paalank. Otamsia holu tachia hain hichukwa sulia. Hia lahustaya skamohoima intain saali hetia. Amuro ulena naya sanay nakatan na inulia maleiwa. Siya huliha kane nainte nekinhat kat samoiwa. Siya nawata kaluti ka sa hapuikat atuma wayu. Siya kamaka na wanepi ka sa yakat sao makat. O tawayanoha shika na sa wayain pushing maleiwa chaka ipuna. Siya kachiro ka wain ka sa numana kat chaya ipuna. Ewa tapoy may nilehin wanay min chahe chaya chiyoteri ke chiwaseño tsikay Jesucristo. Skahe nuuntin Cristo niamolin kasakat spushwas puranduatawa. Nira ter tuwairuk hokas pura okta pura muihatin yakan kuwait pasanay anasha taimanshia.
Filipos capítulo 20. Tawala yuwa hiaishi kana tapura, hiaterre kana main, hiatarata shata kana tumatain, hiatawata kalu, sanain hespushwa de tashahit pakat humoin, hechechera hain sanayanoha nenanchi señotki. Eholu hiatawala yu evodia ola kasintiki, tachunti humoin spura anahirai hanai hiahuchukua sa anirait pan hukua ipanmachi señotki. Ottapitatena hutkei ayatahira kai wanepi tama. Tachunti moin spurapkari hain hanai nahieyukana spura nahira wana chukua. Puti haunu naya snayna yatahira puin damaskas pushwa nai snayakuha na chikichi otterikin. Satushi hiadain pushwa. Maga chiwawala kai Clemente ouraka na pushwa na yatahira puikana tama. Tati hauna hiekana pushwa sanan shiman. Se shahana inte hunulia kaliru chaya suluti karalokta, kaluka na nulia na wayu, eira na haina pakana ai na tuma Krista. Otamashia hiekana hapushwa, sausanira itpen hukua itpanamachi señotke, tasai ranchi hiaspula talati imay hain wanepi. Tamushi bali huchukwa. Talata humata hain. Eskahe te hain sausana insululi inkaliachi señotke ispurandehun, Anakhamri kayateli hiasanain kamane isumain wayus pushwa. No shapatan ain sopuna wanekasa. Shihaira chunta numui maleiwa sopuna kasas pushwa. Hikiha numuin te shapakat atuma hain. Ottanoho motuin hain apa analu numuin saute anas nairakat humuin. Mulike maseta huli hiasnaya chunta numui maleiwa apunerwani ana humuin atuma. Isas wachik wayawatin sauti anana apakat wamuin sa wayu ine waya. Otaskahe sa anira itpen wakua itpanma Cristo Jesús. Hutatene wayasuli shapawa ain. Jesuli hulu hain gasamuhus wanasma anain wayantum. Tawala yuwa alut holus pulaketta inte tashahakat humuin. Tasoi ranchi holu hiya pulamasita huin hanain hiasanain hulu hain te anaskat. Magate shimuinket. Magate kasanas kohutkat stuma wayu. Magate lotokat atuma wakuaipa. Magate ulekat atuma wain. Magate kasanas kamalainkat wamuin. Magate wawata gat sawanai maishia. Heskahe hiyawatin sautu te kirhakat anai hiya. Anakhamlika hushatele te takuaipakat. Haira te daireket. Te hirapukat. Hehonos mate te kirhakat anai. Te hapapukat. Chimariweke apakai humayana ewe chima wanepi. Hiya teipas chiku tamuin senai haima heindaya ska saanira itpan wakua itpanumachi señotke. Alana alesia mai holu senai dalatin dain ska hetia. Kakaya imai senai noholin hainrin wanegasanas tamuin. Tu nohot ska hehati marin daya hupura. Sheska isain huchiki sa wattain hiya taulin. Tedamakat humuin, not skahetin cheuhain gastamuin. Mayas heinde ottagat tamuin, nohot sponuin dain. Skatalatirin te muriakat waimatu. Terra haute cheuhawakat amuin wanegasa. Maegat te kamana gat spushwa te tachekakat. Taunta kalakasana intalata ain, makekekain retaya aura kaire ham tamuin. Makekalet seretaya aura kamalet seretaya. Nkahe Cristo, taunto intalatere inspusha to tagat tamuin. Skanaper in wanepi damuin sutsintain. Mayas he dauntin holu, sana intalata ain wanas mamuria indaya. Anasuma intihain rakat holu, sana inhuluata indamuin te kasacheuhakat tamuin, yasulu te kaatsetket. Tayawa tauru sana isotuin hain te dakuaipakat. Takuha iwa yaparan chikchi otte rikkai humuin. Chikhe taunui hakahe chamuin Tesalonika mun. Huluwata inte cheuhakat tamuin piantua. Haitaka tahoita basuri Macedonia. Hiane humuiwa aima hakataya. Skatekasa huluwata katamuin. No chien keire intaña sirhena amuin. Shashire huwalah intumachi señotke. Sau hiatahira intama wanepia numuin. No holit pekasan cheuhain tamuin holu. Skahuluwata intamuin somuin numachi huwalake Epafrodito. Te huluwata katamuin masakasain wane asirahush talatakat atumanai maleiwa.
Sausani raitpen hukuait panama Cristo. Aponer humuin tuma chitashika y mareiwa. Spushwa te cheuhakat humuin. Spura hiatai numuin. Anaka holu kuhutule watuma chiwashika y mareiwa. Spura kaikat spushwa. Amén. Hoya wawahaiwa ni awenshi. Tayaka inuma Timoteo. Wasakin hianchoin que na mareiwa chayo. Hianoshi que na en Cristo Jesús. Napushwa na tawala yu yaka na sulu Roma. Asaki china ya hunai. Otanatawala yu yaka na yatai no munchi silaglash ima. Asaki chi hunai na pushwa na nchoin que na mareiwa yaka na Roma. Achuntush holu daya no munchi señot que Jesucristo. Sfulaniya te intinana si wanepi humain. Amén. Kasata alhisena in rintia.